Kapetane, čestitke prije svega i tebi i svim suigračima. Osijek je dao sve da bi došao do sva 3 boda. Doduše, autogol je i malo sreće uz sve te napore, ali zasluženo mislim da to svatko na kraju može i mora priznati. Apsolutno, zasluženo, sreću treba isprovocirati, mi smo danas isprovocirali, svi zajedno, kako mi na terenu, od nas igrača, stožera pa i navijača. Hvala im svima na podršci, odlična atmosfera, kažem, treba isprovocirati sreću, mi smo apsolutno isprovocirali jednim fantastičnim radom na terenu i zasluženo smo slavili. Dobra energija bila od te prve minute kada je u otvaranju utakmice bilo nekoliko lijepih situacija, šansi da se brzo dovede i dođe do rezultatske prednosti i u tom ritmu ste dosta dugo igrali. Pa je, pogotovo kažem, Rijeka je kvalitetna ekipa, derbi nije ni lako probiti, ali kažem, dobro smo radili, stvarno fantastično i obrani napadi stiskali, tražili svoje šanse, a i bili tvrdi, kompaktni, onako što nas krasi, možda što nam je falilo ove prve 2 utakmice definitivno i zbog mojih nekih grešaka, ali kažem, vratili smo se u ritam i iznimno važna pobjeda jer, kažem, svaka sad utakmica nam je bitna. Prepoznali su navijači ogromnu želju i taj motiv koji nije uopće bio ni upitan i oni su dali sve od sebe, zaista od prve do posljednje minute. Zaista možemo reći da je ovo zajednička pobjeda na kraju. Apsolutno, rekli smo već, rekao sam i na početku, mi svi zajedno smo danas ostvarili ovu pobjedu, što se kaže, uterali smo je u gol, svi zajedno, fantastična podrška, hvala im još jednom svima i idemo tako zajedno nastaviti svi zajedno. Evo, pobjeđuju favoriti kandidati za naslov u ovom kolu, svi, dakako izuzev Rijeke, su osvojili sva 3 boda. Pa da, kažem, kvalitetna je liga i bodovi su bitni, ali mi idemo utakmicu po utakmicu, kako smo rekli. Ovo smo, hvala Bogu, na najbolji mogući način 3 boda i okrećemo se sad Istri i idemo se odmoriti i spremiti za Istru. Da, tamo je sad ponovno nužno odigrati pravu utakmicu, Puljani su neugodan takmac, no Osijek se mora jednostavno postaviti kao favorit. Pa apsolutno, kažem, sve ekipe i liga je stvarno kvalitetna. Danas ne možeš samo tako doći negdje u svoj bodove da se dobro ne pomučiš, kažem, sad se odmoriti i onda se spremamo za Pulu. Nenade, prije svega čestitke svima koji su pridonijeli ovoj pobjedi, a zaista su to svi igrači koji su makar poneku minutu odradili na terenu. Naravno, oni koji su odigrali cijelu utakmicu su pritom i najzaslužniji stručni stožer i krasna publika danas, navijači od prve do posljednje minute u ovom derbiju. Upravo tako, čestitke svim igračima koji su nastupili, pa i ovima koji su na klupi bili podrška igračima, pa i ovi koji nisu u kadru, bili isto su opet bili sad pred utakmicu, poslije utakmicu slačionici, dali podršku igračima i naravno publici. Danas smo vidjeli kako smo posvađani s publikom i da Bog da uvijek bili posvađani tako s našom publikom. Danas i istok i zapad svi navijali i stvarno je danas bilo lijepo pobijediti ovu utakmicu. I pravi derbi i zanimljiv po prigodama, također uzbudljiv, moramo to reći, neizvjestan i onda odluka padne jednim autogolom. Da, spretno smo pobijedili, spretnim golom smo pobijedili, ako smo ga zasluživali i prije, bih rekao, i mislim da smo jednostavno nagrađeni za sav trud koji smo uložili u ovih 90 minuta. Prvo poluvreme smo bili znatno bolji od Rijeke, iako je Rijeka imala jednu jako dobru šansu. Drugo poluvreme je izjednačeno, ali mislim na kraju zaslužena pobjeda naša. Ta situacija kada je Čestić zatresao svoju mrežu zaslužuje da je opišemo i na način da je Jurčević sjajno, požrtvovno stigao do te lopte i ubacio je praktički s poprečne gol linije u sredinu i onda je uslijedila ta reakcija njihova stopera dosta nespretna. Da, prije toga dolazi još pas od Mihreta, od Topčagića, koji je bio baš u utakmici s Dragovoljcem osporavan i ružne su mu riječi bile upućene, a svaki put kad taj dečko igra daje svoj maksimum. Isto tako Mario se diže u formi, asistirao je Caktašu protiv Dragovoljca, danas je pripremio taj gol. Drago nam je da dolazi u formu kakav je bio na početku kada je došao u Osijek. Zadovoljan sam naravno sa obojicom, zadovoljan sam sa cijelom ekipom, zadovoljan sam Brlekom koji je ušao pa je bacao se na glavu i stvarno u svakom trenutku pokazao visoku kvalitetu. Mance koji praktički tjedan dana treninga i opet je dao svoj doprinos ekipi, svima velike pohvale.
U prvom poluvremenu je bila ta izraženija još dominacija, nedostajao je pogodak, bila je ona situacija kada smo očekivali 11-terac, u nastavku opet dobar ritam, a evo dočekali smo, to je najvažnije. Pa da, ko čeka taj dočeka, ali se načeka. Čekali smo do 85. Mogli smo i prije, ali rekli smo na poluvremenu dečima da moramo dalje nastaviti biti strpljivi, da će gol doći, da treba vjerovati do zadnje minute da možemo pobijediti i upravo tako se i dogodilo. 3 iznimno značajna boda, konkurenti također pobjeđuju, evo u ovom kolu dakako izuzev Rijeke, svi su osvojili 3 boda, ulazimo u nastavak sezone, nikada zanimljiviji i uzbudljiviji. Da, 3 boda u odnosu na druge, a praktički 4 boda u odnosu na Rijeku, jer sad smo u međusobnom skoru bolji od njih i ako budemo izjednačeni na kraju ćemo biti ispred njih. To je vrlo važno, još jedan derbi manje, sve ove druge ekipe imaju, neke ekipe još imaju po 2 derbija, 2 derbija više od nas, tako da i uvijek i u ovim derbijima mislim da smo između 4 ekipe najbolje trenutno na tablici, to pokazuje da ekipa može, sad treba se dobro pripremiti za Istru, maksimalno kvalitetno i revanširati im se za poraz od prošle godine. Da, to zaslužuje i ovih 3.500 gledatelja koliko ih je bilo u Gradskom vrtu u odnosu na dosadašnje posjete i ovo je lijep iskorak. Svaka čast publici, ne samo na dolasku, nego i na podršci. Stvarno su danas nosili dečke do ove pobjede, znali smo to na kraju i proslaviti sa njima. Pa kažem, i Zapad je danas bio sjajan, koji je skoro uvijek onako šutljiv, ali danas uz podršku i Zapada i Istoka jednostavno nismo mogli izgubiti.